Ribhoi Synod College kabadan ha sites ning Ribhoi District kabala itu da ka nehu bat ka embos ka court admission na ka benta ki samla buli ki bakwa ban pendam ya ka 10+2 ha ka arts bat ka Bachelor of Arts ya ki jingte ba kambnya pila ban pun ha ki ni ki number pra nuat henriu kendai pra lani pra iwe la iwe kendai nyo kendai san pra le shibun Ki katu kat ningut ki riurang ba nakamau hati constituency haka lifeway tarik ujemang hajar paulai kila lej bantur syaying sa UMLA ujongki uba Charles Marngar bandawa yau ba unkran EA bat ban kershan ya ke isu jingdawa ban penthma ya ke reservation policy na kaliang utu UMLA kamau hati marsenyo jingtip halor ke jingwan ke jongki ban ya kendu yau ula penlait por kenang watla unhab bandon haka jingelang jong barok kiseng sain perthei lani ka all party meeting kabla khot kerki daga sorkar jilla hanong ba shlong uba chal sabakran bagite ki reurang ba ulaong bana kaliang jong u bat kumju ru na kaliang ka party congress hamau hati constituency ka ai ka jingkershan habai dei ba jingdawa ban penthmai ka reservation policy bat ya kani ulada ban penpauru lengba kilat pathai khobor ki badang sudap mi dang hakini ki khendiat sngi bala len bat un sadang ye kran ru ya kani ha ka jingelang bala khon daga sorkar jong ki seng sain perthei baro hanong ba shlong Kumban syukdo kita kiri orang ba ke badan hapo ke syatri jongka kenhun supporters of reservation policy mau hati constituency kabala lam khmat do ba Matthias Mensong bat uba patang marsing dang henin kasngi kata ha ka laipo tari ujemang hajar paulai kila penbena lengba kila pathai khubor syagi ba ka mau hati constituency bakin yami irenti ban poi syakatai ka program ban leitur syayung MLA kaba kumbalayo jingtip ru bakila thmu ban pelong ru daga jingelang hamadan football jong kasnong nongjeri Ribhoi district henrei na kadaw ka jingbamla ban poi ki ba ki te ki orang ba kila su penlong no tang daga jingye kendu baru MLA hayeng sa jong u hanong jeri dam kono ke jing slong nama ba oi ke jing tip ke jing pentip le se ngam community hi dengan layu i lamba social media bagi kerpat ban edon lang ke sini dengar orang asyik mereka jemput ke jadi berladon untuk menem step hi dah setengah ABP ni nomor ba nasukan aban UI ya pergi para masuk apa kamu hati konsumsi dan ke jemput klik nak benda kasat penrewi baru kau kumnong yalam so naik ke burung IP nomor ba pidon ke jemput klik nak benda kasat penrewi baru kau berkejing kembali ke berkerpang ke por kalong ba Pilawan ban penken mau yang hadirin bawal ada ban keren hangte po office juga kongres na kalian ke jonga bangala dawa ya ke sorkar bangala penpau badan kam ban review ya ke reservation policy hadirin ba klayu i bangala ada ban dawa na kalian ke jong pilawan ban penken mau yang badai ban ai ke jingkershan ya ke reservation policy dan na kalian ke jonga ke penpau ke jingkershan haga bade kata te kandian haga bade ketika reservation policy na kalian jongi ke party congress jong ke blok mau hati ngene tu ipi ngila ladang imyo bani shangro kedon ke grup WhatsApp jongi mo ke bangila etir ya tai bahai ni bat na kalian ke jong ke blok bro ke wairu dala abang bangila shimlang ke wairu ba don kam bandawa ban review ya ke reservation policy. Kebede ke roster system. Ngate ngam sutena lada dan boong ba ngim persya ke roster. Amang ni habi ban persya. Ke reservation policy bat ke roster hi kemla kham dai ya. Ka ban dan lambe. Kumbalong la makiwai ke jela keri dia di haban ya. Dan kebede ke roster system. Nilai ekran nilai timer bat nagal yang jongi ke meeting ke belakang kat kendai keri ila persyak ban backlog lane ban base ya ke data 1972 kata kali stand ke jong they banyai prospectively ban nagal yang ke jongi ila kan syai balada ke government kaya backlog ni persyak kene ke hak bede ba reservation policy yang keren ke syai
kumang akran na lupas dang kamajupi banakaliang ka jongahi nagkoloy bat nadawa ya kesoka badai ben review ya ke reservation policy bat kene kamde tanggarai jonga marwai kene garai ru jong ka mahati blok kongres committee barakoi kene garai jong ka mahati blok kongres tinakaliang ka jongi mataga siru la dangilek bankran hangkai gimdan na gawi berkata ke dawa ibangin lek benikran kalau mai van review ya ke reservation policy konsensi ngemlak banan hak election ngelak ban ya don shino ngelak ban don shino dia henry hak ni ke kam dengan sukumen ba PP1 lam ke jus tak ada busuk tenan dia hoy ngati bi hang ni mo ngati bi badan na pedeng jong pi saya ki badan haki wagi political party hak election ke radam dai kam ni lagi ka kam don jing mai lamba P1 no banga dai tangga wai ngak party pi let's say la dapidan hak ta ke political party ke badan hak ruling kan ka besar baso bah bana kalian jong piru ban ai ke pressure ya ke government ya ke ta ke party led government subu om no kata la yudan NPP ai bengin kran ya ke NPP led government nomor ushabi ke bawah berkhan ke show hak sarkar ngale ni ngado nakaliang persyat borok primitif ke bawah kamsong haga wan rai ban review ke resolution policy jika rai berkhan ke ke sarkar dan nakaliang jonga ada ke sulit ke fi bapin sobah ban lejang sikibor ke bano let's say la da pide ban lejang kalau ban jong chief minister deputy chief minister but minister ki badan apa ke government ngatrai pihaban le kita nama Datuk Kepala Sibun Pi Uri Boy News Pi laplai por khang khnang barhalor kato ke jingkli ke jingpi tekani ke jingwan jingim ta kasi sene sing jong u MLA jingi kadai ban kerpat eu baun dang sim khya sisu bani terlang ha ka bede bat kane kabanta ban review biang ya kato ka job resolution policy ha ka ba ha jingi lam jingi ba ardan te kalong ko khobor kesutunan hadin bang deb bani kendu i kalong ba ikloi bani terlang ba ikloi ban simbenta hak beri bat kane ka benta ba ka sarkar kadai ban priang ban penkela lane ban review ya to ka job reservation policy ka bala arim tam ka bala tam kumbasan phosne me yai pi balingi kwa ban penkela balingi kersan ya kane ka ban review biang ya kane ka job reservation policy kalong namar ba pi ba kumolong menta ngi ki kasi jentiang yo 10% ki garo ki yo 10% kabatam tu 4% kali siki general bat siki ki others te ngisi menta knai kede namar kumolong himenta ba langi simi ki jing bunbreu ma pedeng jungi ki kasib ki garo kala e fer sibunsia kumolong menta ngi ngila janpoi hadu khat saulang khalai lak tam ka bagi garo kidang dentang kumba pralak ai dalarang ye khin pat ya kata kamut ba utei u khat saulang uyo 10% kat ba utei pralak uyo 10% te kata kadai gawi kadau ba hak bangi kun ki kun samlang ba kum we ni kinong hikai mo bala hikai school ki permenswa long isim benta khnang kene khrang ba kane ka jingrung kam jungi kun samlai ki jungi kan ya rangkat dor hapreng jungi lang bar khon om bangi kwa ban pendu iki pai garo gi jungi ladi ngi kwa ne sebenring ngi kwa ba kane ka benta kadai ban ya halang kumju mo kamdi ban ya clear kamdi ban khia siliang MPE habdi ba kane kan roster system subuk lara ki pentrai baklok eka kamun daduk hat khandai new ar haduk kene kesem komenta kamun ba kandai ke jingdu nong ka bakraw nam tai kun samlah ki jungi namar pi ba ki bobun hi ki pus ki batli ha ki por ki ba menswa kamun balap nap ki kasi ki jungi namar ha ki por menswa kamun bana kaliang ki garo ki dang duna le se ha ka bule kadang le te mentala ada pendap biang itu ki pus ki batli ki pada ki hajar tli kamut ban pendap biang menta nang nei sakmat kamut bala banong pada ki post nam ki kun samlah kasi jentia jungi kinam yo syu bandrung ha ki kam sarkar kata kadai ke benta ke ba lara ka roster system kidai baniai nang ne sakmat amdei baniai khat knai nyopu ar hadu kama menta na kalian ka chunga sang subonong ban pene ka prapo persen ngat ngam sewi ham badong be ban kentup lang be prapo persen nam taki kasi jentia ban nam taki garo namar ngi ba le se kala ban kata namar ba lara ngi sim be prapo persen ngatrai kan kata yengi kasi nga kata kadai ki sang chunga ka bahabi ban penku be ya ka kota ka jungi la kalong saupan lane sanpo minus no na kita giba kam tu napai kata gadi gijing seu kucunga handai bania samlang menta prapu persen be na menta jungi ki kasi jentia gi garo ngathrai kan sakta be na menta jungi ki
kun samla jong kari kasi be je ka jungi